Ayo po oras kabalen. Kayan tabi mabilog o persa ng GNN TV 44 o diela rin makapanangun at lokal istoryang dapat yung abalo na pamilataning garantisado kumpleto ang pambalansing informasyon. Already po rin balita may kalap gining Martis, August 19, 2025. Ako po'y Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. King balaw sa mga bayat at trapiko king dane ning Maypis San Fernando, kakalampag ay Konsehal Tino Dizon na pakiarian niyang agad iti. Ing WH may nga po namang Ariana king second week min tutuking bulan. Ay rin report. Makanini, ingit sura ning galoning trapiko king MacArthur Highway, Barangay Maimpis, Siyudad ning San Fernando, balang rush hour. Bumper to bumper, ing pila dareng saken, partikular na king papuntang Angeles City. Ing sitwasyon na iti, may akwayan niyang Lunes, August 18, 2025, pasado alas 5 ning gatpanapon. Ing sangkan, ing balaos a rehabilitasyon ning Manila North Road o MNR project, lalam ning Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3. Saklo na niti, ing parti ning MacArthur Highway, king harapan ning Regional Government Center o RGC, king Barangay Maimpis. Agpangkareng datos, July 2024 ya inumpisan ng construction a dapat sanang mayari kilub ni ngalos pabanwa o 360 days o inyang July 2025. Pero hanggang ngini, balaw siya pamurin gagawan nung nukarin ramdam ning publiko ing epekto. Hanggang inyang Sabado, August 16, nung kapilan alang obra karengkera kalandaring government offices, lakwas may bayat ing trapiko uli ning danum, alina po king gilid ning dalan kay bat ning masikanayuran. Metong kareng apektado, ing delivery rider iti, as sinabing maragulya kanong abala king kayang obra, ing mabagala kimot dareng sakit. Kami po kasi, oling kaya pong baha, palasira la po rin motor niya po, medyo pota po nga tsugay kayo ni. Medyo mimiwas kaya po talaga kayang dalan kayo ni. Ing kaya mi pin po kayo ni ma'am, pag po talaga pinalo na pong 4 o'clock ma'am, as in na po kakabayang traffic, even di kami pong riders, talaga pong oling po kami, ating kaya pong oras kayo pong pamag-delivery. As in po, sobrang managalang kaya po oras, tapos po sobra po ka-traffic po. Uli ning harapan na sitwasyon na iti king amanuang lugal, minapilaya City Councilor Tino Dizon king DPWH na bilisan ing proyekto. Kung deadline na dapat mayari yan ng July 23, hindi po milabasan na July 23, in-inform da kaya po king Sanggunian na ini pong kakatalwing extension da ma'am is October 30. So, obri sabihan na ini, may git pangadwang bulan, may git na bayo de apayari ni. Itang ipainawad na mo puro sana din yung kikatamong magobra, din yung magaral. Po, painawad na niya mo, masispend yakin yung traffic. Yan po itang sanang miyabi-yabi lang may papamilya, makapanganla po, balik sabihan, nilalampasan po kitang oras ito. Sayang naman po. Agpangkaya, king session ning Sangguniang Panlunsod inyang milabas sa Paruminggo, kaya bereng tubo dibat king DPWH apagkabalwa na kanong misadsad diya pang hanggang October 25 ing pamanari king proyekto. Malulunos ko po kareng kasyudad tamo po kareng makidalan kaya katamo, uling alay po yung bola kaya katamo. Po. At suya po kareng manungkulan na ning DPWH, ang po magsabi kaya pong mayap, kaya kareta pong mangontrata kini, na arianda niya po the soonest possible time. Maralas kanu na ilang manungkulan, reng popok-pukan at sasangkanan da king delay king proyekto. Gagawan da po in lubdadeng manungkulan nyo, ilan pong konsihal, editor by our Vice Mayor Brents, ang po po yung Mayor Vilma, kaya payaws na rin po din, peksabihan na lang. Nanta po baluyo, papayaws nila po din, den contractors, den yung DPWH, mag-follow up kaya po karela. Magkulang na mo po, magmakalunos kami na aryandano po din yung project daw. Uling ita pong problema o abala na dudulot na po ni pamayaring construction na po or ini pong rehabilitation na ng MacArthur Highway po. Para bilisan de po pinatsukay po ni Kenny, uling emi naman po kasalanan nini. Samantala, tambing na namang mamasalang engineer Kenneth Fernando, project engineer ng DPWH Region 3, na ing final target completion date kanyang September 17, 2025.
Goal tamo po mayari po as soon as possible. We have a target of September 2nd week to 3rd week na matapos na po ni contractor. So actually, we have a catch-up program. Hinahabol na po namin yung works na yun. Akit yung po ngayon yung gamumuhan po, wala na kayo pong reason nung magobra. And all the challenges, we have a solution. Minimake sure po namin na wala nang interruption. Kahit umulan po, pinapagtrabaho po namin yung contractor para ma-meet yung deadline. Konting pasensya na lang po, tatapusin po natin tong project as soon as possible. Pepakit niya mo namang Engineer Fernando, kaya bing kontraktor, ing plano ning sumangi dadalan, ang makasadya ng umpisan ngayon paruminggo at pakiarian, bayo tumud, ing September 16. Mabuti nga po yung nasa taas dahil pinagbigyan po tayo. After ng habagat, 2 linggo, nakapagtrabaho po kami ng full blast. If magiging maganda po yung panahon, matatarget po natin yung 2nd week of September. At sana po, ganito lang po yung ulan, hindi po masyadong malakas. Samantala, sinigurado na naman ng City Public Order and Coordinating Office o CPOSCO na bababa king 5 traffic enforcers reng makadestino king lugar. So during rush hour, lalong-lalo na po itanggat panapon, medyo talagang maging mabayating pulay na rin sakit yan in traffic. Pero kami po king CPOSCO, while balumi po talagang every rush hour ma-traffic. But yung pagikuanan mi po, itang oras na, ako kuyad miya po. Kaya kasalukuyan po, mag-construct na lang itang malapit kayong access na ng RGC Sakop. At panakit mi po kayong in the coming days po, medyo may pamagbayong bagya. Patupad nala naman kanong rerouting scheme, kareng alternatibong dalan, bang mabawas ing heavy traffic. Nung talagang heavy traffic po, pwede pong consider ito. And likewise, ini naman pong dalan tamo kay King San Isidro, Alasas, na manibatan naman po kay King South, pwede lang pong dumalang ka rin going north. Kabang maninayeng publiko na mayari yaking oras ng MNR project, mamagasa na laman reng motorista at maging reng memalin na sana mas pulido ya at mas masalese yung makumpletong proyekto bang asiguradong maluwat ding apakinabangnan reng tao. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. 12 TV sets, ibinyen ng Spilapco, king pampublikong eskwela king Ciudad San Fernando, lalam ning Adapt School Program. Ayun yung report. Gamit pakinabangnan king modernong edukasyon, ing dinake ning San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO king pampublikong eskwela king siyudad ning San Fernando. Bayong 12 television set ing binyening kumpanya king San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen king Barangay Bulaon, ing binyening kumpanya bilang parti ning karelang Adapt School Program alayong suportan la rin kayanakang Fernandino. Kaya kasapta mo pong 12 smart TVs sa 55 inches la po. Makasaw plasan na rin ni kereng pamanigaral da rin nga nakuling balutan naman yan Maragula sa kung ating tamong visual aids kareng kaya katamong estudyante. Agpangking SFELAPCO, party 18 ng karelang Corporate Social Responsibility o CSR program. Ang makatutok, mo king pamamaya kuryente, nune pati mo rin king pamagpatibe, kareng komunidad, kapamilataning edukasyon at aliwapang serbisyong pang komunidad. Ing education da rin anak, metong niya kareng co-responsibilities naning SFELAPCO. Uling panwalan tamo, gustong deng anak may biyasa la, may empower la. Gustong deng anak may biyasa la, hanggang metong mong miyembro na paning pamilya, bagumpisa lang miyangat kayong karelang kabiyayan. Itay susi, anya ing pamanigaral da rin anak o ing kabyasnan da rin anak, metong niya kareng susulong na ning kaya katamong kumpanya. Pasalamat naman ning pamuntok ning eskwela, king inisyatiba ning kumpanya. Maragol la kanong saup, reng TV set, bang apasik nangan pang lakwas, ing pamanuro, at aso panlareng marakalamagaral, king karelang leksyon. Dakal salamat kay katamong SFELAPCO na andang sumaup karing kay katamong eskwela. Maragulya po South ing Adapt School Program wherein kaming public schools kasi limited din kay kaming resources, makalapit kami. At metong karing ing SFELAPCO na it's a blessing na biyaya kay kami kasi po pagkalubno po rin
TV sa Reni na makasaw keng pamag-aral da rin kay katamong anak. Ing makanini kanong proyekto, simboluyan ning pamakipag-ugnayan ning pribadong sektor at ning komunidad para king mas masalang bukas daring anak. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutu king Balen, susuyo. Kaya katanemang silipan ng Big Kiss Collection na pakilala ng Gentil Home king on-the-spot feature ng Patricia Mamangon. Sa likod ng bawat eleganteng furniture na nakikita natin sa mga international design shows, may mga kamay na Pilipino. Proudly Kapampangan, proudly Filipino. Gentil Home, a Pampanga-based luxury furniture brand, proudly unveils Big Kiss, a groundbreaking collection na ipapakita sa prestiyosong Maisonette Objet sa Paris ngayong 2025. This collaboration taught me is about embracing differences and imperfections, because imperfections this is what makes us unique, not just for furniture pieces. In the world that everything is an instant, everything is machines, diba? There's AI, there's like integrated machine fabricated pieces. What sets handcrafted pieces apart would be their differences, their imperfections actually, the ruins, the history, the wear and tear, hand experiences of the pieces, that this is what makes them beautiful. Big Kiss, mula sa salitang Filipino na ibig sabihin ay ties o bonds, is all about connection. Isang collaborative masterpiece ng 5 Southeast Asian designers mula Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia at Philippines, kasama ang mga Kapampangan master craftsmen ng Gentil Home. Dito, ang wood, fiber, metal at glass ay nagiging kwento. Kwento ng kultura, identity at shared traditions, at sa puso ng lahat ng ito, Filipino craftsmanship. Big Kiss is all about creating spaces na puno ng warmth at togetherness. Parang Filipino home. Pero higit pa doon, gustong maipakita sa mundo ang richness ng Southeast Asian design. Gentil Home believes that everything that is bespoke, or everything that is intentionally made, makes or gives another meaning to a piece. Beyond furniture, Big Kiss is a statement. Isang imbitasyon para marinig at makita ang Southeast Asian craftsmanship, crafted in Pampanga, celebrated in Paris. This is Patricia Mamangon on the spot. Ating pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga.
Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Isang makakayabing araw po sa inyong lahat. Fernandinos, masaya at malugod ko pong ibinabalita na nominado ang ating siyudad San Fernando sa prestihiyosong World Travel Awards sa kategoryang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025. Sa kabuuan, isa po tayo sa 10 lokalidad sa buong Pilipinas na nominado sa World Travel Awards na itinuturing na isa sa pinakamalaking award-giving body sa iba't ibang larangan gaya ng travel, tourism at hospitality. Bilang Christmas capital of the Philippines at home of the giant lanterns, ang ating pong syudad ay may mayaman na tradisyon at kultura. At ang ating pamana ay talaga namang ating binibigyang halaga. Personal po akong nagpapasalamat sa City Tourism and Investment Promotions Office at Department of Tourism bilang kayo po ang naging susi upang makilala ang turismo ng San Fernando sa global stage. Kaya naman sa mga Fernandino, pati na po sa mga Kapampangan at Filipino, inaanyayahan ko po kayong iboto ang siyudad San Fernando bilang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025 sa World Travel Awards. Mababasa po ang kabuang detalye ng nominasyon sa caption ng video post na ito. Luwidya in Philippine Tourism. Luwidya in Ciudad San Fernando. Luwidya in World Travel Awards. Yan panimbalitang dapat tamang tutukan. Kaya katanemang silipan yung pekabayot daraywan na atraksyon king SM City Pampanga. King on the spot report ng Patricia Mamang. Ready na ba kayo sa isang intergalactic time travel adventure? Officially open na ang Space and Time Cube Plus sa SM City Pampanga. Ang bagong attraction na ito ay isang immersive experience zone kung saan pwede kang maglakad, mag-selfie at mag-explore sa futuristic rooms, glowing galaxies at Instagram-worthy installations. Lahat inspired by sci-fi vibes, outer space, and the concept of time travel. Ito ang unang branch nila sa labas ng Metro Manila, kaya't Central Luzon friends, this is your sign to step into a new dimension of fun. Ang Space and Time Cube ay kilala sa mga jaw-dropping installations, mind-bending illusions, at tech-powered attractions. Kung trip mong mag-picture sa mga kakaibang backdrop o sumubok ng interactive experiences na parang nasa ibang planeta, this is it. Enjoy the 24 attractions inside the cube. Kung mahilig ka sa kontento, gusto mo lang ng unique family bonding, this is the place to be. Perfect for barkada trips, date spots, or weekend escape with the kids. So dito sa Pampanga, it's one of our biggest branch yet. We have really new attractions. We have very technologically forward. And we're so excited for Kapampangans and
also people from Luzon to come and enjoy. Located sa second floor ng SM City, Pampanga, bukas ang Space and Time Cube araw-araw. And for their opening treats, here are the discounted entrance fees. So, ano pang hinihintay mo, Gina? At i-explore ang kakaibang time and space journey. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Ang babante na Tropical Depression Waning at Chuya King dayong 650 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Ating sika na hangin na 55 kilometers per hour at bugsong 70 kilometers per hour. Papunta king direksyon ng north-northeastward king bilis sa 10 kilometers per hour. Asahan ng pamagrol na nitiking Philippine Area of Responsibility bukasabak. Ala na mga epekto king panahon. Alam mo ring southwest monsoon o akakiting pag-asa. Imimiral geni ing easterlies, anya naman mapali at malisangan na panahon, ing araranasan ing maragula parte ng bansa. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Anumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, palyari mong ikwento isumbong kapamilatan da rin numerong mayakit king kay screen. Palyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, iandinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blanca, Pampanga. I'll venue lang yan ng Martis, may kala pa istorya, kitiking probinsya. Yaku po ibenigin to at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, susunod.